Так, поехали, блядь, слева направо представляемся, блядь. Василенко Максим Федорович. Міхно Євген Петрович. Учебничка Петро Іванович. Pada Rabu 16 Oktober 2024, sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram. Dalam video tersebut memperlihatkan 5 tahanan angkatan bersenjata Ukraina yang menyerah di wilayah Kursk. Ini bukan kali pertama pasukan Ukraina memilih untuk menyerah diri di hadapan Rusia. Sejumlah tahanan ini mengaku sudah sangat tertekan dengan perintah komando mereka. Mereka dilempar ke medan perang tanpa alat perang yang memadai. Alih-alih bisa mengalahkan lawannya, tentara Ukraina justru akan menemui nyawanya jika tidak memilih menyerah. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tidak diketahui pasti seperti apa nasib prajurit ini selanjutnya. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Так, поехали, блядь, слева направо представляемся, блядь. Василенко Максим Федорович. Міхно Євген Петрович. Учебничка Петро Іванович. Петренко Андрій Михайлович. Марченко Артем Викторович. Какая бригада? 80-х. Мобилизованные? За штатом. Это что такое? Тюрми. О, заебись, блядь, по какой статье сидел? 152. И что такое? Зґвалтування. Еще раз, Зґвалтування по-русски. і знасилування. Охуенно, блядь. Так, а остальные? Також. Че, блядь, все за изнасилование, блядь? Охуенно, блядь. Целое петушиное, блядь, отделение отправили. Ну, блядь, тебе понятно, хули вы именно в Курск отправишь. Мы вас здесь всех не распетушили, блядь, пидорасов, блядь. Наверное, украинцы даже, блядь, спасибо нам скажет, блядь, за то, что мы вас кончим, блядь. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.